harvest taulanga pate via le tua leita au. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ya le atato tatalo. Hafta itele lava le tua leita au. Mato waulia mailo walofa malowanga lelei. Mato taunu mai malimanuia le tua wa. Tapo inga masaulinga le tua le ne yaso mato wa mai e whaaloalo ia te oe. Ala le mato ngā wai, o le mato whaalongo, ma le mato usi ustai le tua. I lau upu mo i mato, whaftai tele tamā, o le amataina le mato wa ngā sa. Tō maua tu lava ia te oe le tua le vi inga lau whanau. Whaongaina le tua lau mea whainga, luenga ua le o uina o lau upu. Whaftai tele tamā i te whamanatu mai a te i mato. Ma whailoa mai a te i mato le tua lau lava whina ngalo. Anga le lei o e tamai nisio lei au ngā salo o anga i mai lungo le ala. Mai se nisio le mato e ka le sia. O lo o anga i mai le tua watapo ingo le nei aso. Tau nu mai la tau le tua male manuia. Mato whape i fo tama. E le lei lava oe. Whaftai tele le tua le nei tai au. Ala langa whatasin whanau le tua. Amene. Ma amene ia whaftai atu le au leita e au. Tue mai sau pati mo tata worship team. Ia, toi whawhelo ia tu tatu a inga leita e au. Malo le usu, malo fo i le anga i mai leita e au. Whawhelo ia tu i le au whainga luenga tofia le tua. Lava i sunga i le awa o malwhaltua o senga i ti a kono. Ia whapea fo i le lava loa o tatu i kalisia, whapea le tatu wa o ngā sa leita e au. O le mua ko nito lam tau po sfulma lua. O le a maua mai ai se a o onga mo i tātou le amtanga o nei masina o tātou sāvalia. E iei seisi o i loa le tātou theme o nei masina. Anyone knows our theme for this month? This is a new month. Le wa mata le masina fou o le sa mua nei o le masina lon sfulu o le nei tausanga. Ia o le masina o mea lofa le tua. This month is our month of gifts of God. Or our month of gift from God. Say amen. So our Bible text this morning, 1 Corinthians 12. Vi ia le li, whawhelo ia tu fo i le. Tino ke riso ni tae au iso se whata whaitaulanga, tapo inga masauninga le nei fo iaspa i o le li, whatalofa atu fo i le tamafa au, le sunga ia bishop, ia whapea fo i lusenga i sunga i whawhia ngainga, o le kalesia le loftu no iso staffon le ke lope i whatalofa atu swafa Yesu. O le masina le nei o le masina o mea lofa le tua mo oi.
this month is our month of gift of God for you and me. Praise the Lord. Ina ia maua e tātou le oli oli, ma maua e tātou le fia moni. E wha ato toa ina ai le tātou savalinga wha le kerusiano. E tatau ona ola ina e tātou mea lofa mai le tua. To have real joy and fulfillment in our Christian lives, we need to discover and develop and put to work our spiritual gift. Say amen. E leisa kerusiano e au noa mea lofa le tua. E tatau ona ngai oi mea lofa le tua ia te oe maua o tātou folau mo tātou sava vali le vala aua le tua. We must discover the gift of God for you and me in our calling, in our walk of faith. Say amen. And that is the real joy from the Lord. Amen. So we need to discover, we need to develop, we need to work out. Aya. E mana o mia o na whaangai e tā ua mea lofa whaleanganga mai le tua. E mana o mia o na tia e tātou mea lofa mai le tua. Ia a wā le tātou savalinga. Say amen. You were born with a gift. Amen. E leis tangata soifua o le neila lolangi e whanau mai e le eiso na whamoe moe. Tangata uma na whanau mai le manawa o tina na whanau mai male mea lofa le tua. Hallelujah. Okay, let's look into our text. Let's read verse 1. Tato whaitau whatasi, whasamoa. For all of you who have your English translation, you can follow along with us. Whaitau whatasi whasamoa ia. Ao mea lofa whaaleanganga, le au soe, o te le loto ina ia pouliuli ai o tou. So o le tele lao kerisiano, tele o lau whātua, o loo sava vale au noa ma mea lofa mai le tua. But today, we need to discover, we need to develop, we need to work out the gift of God. Amen. Hallelujah. E mana o mia e tā ua, o na whaangai oi le mea lofa na o mai le tua ia te oi. Amen. Okay. Whai mai e altala al tuspa ia. O upui al apostolo i le kalesia i Korinito. Ao mea lofa whaaleanganga. Spiritual gift. Salo lela ai longai uman leita e al tatou wa onga sa. A lela vai ina mo tātou mea lofa whaaleanganga mai le tua. E ese le te leo mea lofa whaaleanganga mai le tua. Amene. Salo e umatu fo in lei masina ua e malamalama inisio mea lofa le tua o le function ai oia te le oiloa. Say amen. But we need to discover, or we need to develop or work out our gift from God. Say amen. If you have been born again, then you have a spiritual gift. A whai wa toi e whanau fo wina i tātou. O lea ia te i tātou mea lofa whaalea nganga. Hallelujah. Amen. Let's look into verse 2. Whai upo e lua. Wautou I loa I ona pō sa whai au tau manu ese. Sa tō sina fo I tupua le ngangana. Pei ona so ona tō sina au tau. Are you with me? Amen. A whai ua talia e tā ua Yesu ke riso e whai mali'i ma whaola I o tātou o langa.
o loo ia te i tātou mea lofa whaaleanganga. And you may be thinking, oh, so oala mea lofa whaaleanganga. Amene. Ia tā ofi mai maa nei tai au, le tātou te oa iai. Hallelujah. Pa e mana o mia le toi whanau o tā ua. Say amen. We must be born again. Yes? We must be born again. Can you have a spiritual gift? E ta tau ona whanau fōwina i tā ua, ina ia iai mea lofa whaaleanganga mai le atua. O tātou uma whanaua le atua, tātou aonga sa. You are a gift from God. O oio le mea lofa mai le atua. O au mai tātou uma o mea lofa mai le atua. Amen. So without born again, e le mawhai ona tātou malamalama i mea lofa whaaleanganga. Amen. We need to be born again to have the spiritual gift from God. Amen. Some Christians are afraid of spiritual gift. Amen. But remember this, we need to discover. We need to work out. We need to develop. You have the gift. E mana o mia toi whawhango o mea alofa le atua le ia te oe mau. Amen. E mana o mia le toi whaangai oi. Hallelujah. You have it. Amen. But the time we born again, o le taimi e whanau fo wina i tātou, o le taimi le a matailoa o na whaangai oi. Au mai fafo. Le anga e au ngā mole ngā luenga le atua, e au ngā mo le tino ke riso, e au ngā mo lau savalinga, ma lau savalinga. Amen. Hallelujah. And some people are in ignorance. They know the gift of God. They know the spiritual gift. Ai lai le o mawhai o na whaangai oi. E le o mawhai o na o lo iai le mā salo. I ia le ali. O lo iai le fefe. Hallelujah. Fear is rooted in ignorance. Does that make sense? Amen. Al fe au na mo tātou nei masina, ina ia toi whaangai oi mea alofa whaaleanganga mai le tua. That is our lesson for this month, is to discover, develop, and work out our gift from God. Say amen. Wa wai ai. Ea. Wo tau I loa I ona pō sa whai au tau manu ese. We were Gentiles. But now we are born again by receiving Jesus Christ as our Lord and Savior. Now we have the gift from God. Ina o tātou talia Yesu, leo ia te tātou mea lofa mai le tua. I ia le li, fe mai sa tō sina fo I tupua le ngangana, pei ona so ona tō sina o tōu. Pa vai fe upo tolu, o le nei, o te whailo atu ia te o tōu, e lea I lava se tangata e tautala I le anganga o le atua, na te tau mateina o Yesu, e lea I foi se tasi na te mawhaia, o na tā ua o Yesu o le lii, ai le se anoa le anganga pa ia. Amen. When we have the gift, a o ne ia te I tātou mea lofa whaaleanganga, o na mawhaile I tātou na tau Yesu o le anganga pa ia, le anga fo e len tātou mea lofa. Amen. Hallelujah.
A le ua whaailoa mai al tuspa ia te i tātou. E ta tau ona. E ta tau ona whaongalau mea alofa malau mea alofa. Amene. O loo tala noa mai ai a te i tātou, le tātou tusi le nei tae au. O le whaafita auli ma le mea le tupu i le tele o ke risiano. E leo mana na o i whaonga mea alofa a. Amene. I ia le ali. Pe le o interest fo i ai. Wa lava le sau le lotu. Amene. Wa lava le mea le wa unga lue o te au na i le atua. Hallelujah. Wa lava le o iai to tono le kale sia. That's it. Hallelujah. They're not interested. Ai au ngenga interested mea. E ke whaonga ina. E alu iai lo loto. E alu iai lo mafau. Praise the Lord. But that is the problem. Many of Christians, they are not interested in spiritual things of God or the spiritual gift of God. Amen. Tato wola al fai upo e wha. Wai ai. Fai tau whatasi fai upo e wha e a ngai le fai upo e walu. Lei, whangata sifulu. Whae whangata sifulu tato fai tau whelafulafuai. E matalasi me alofa, ai tasi lava le nganga ia. E matalasi fo'i mea mamana, ai tasi lava le atua, o le na te matuanga lue i mea umai tangata umalava. A waua foi na mai le tasi le upo le poto e le anganga, e le tasi le upo le malama, e tusa ma le anganga e tasi. E le tasi na te whaia wavenga, e le tasi o le perfeta, e le tasi o suenga o nganga, e le tasi ngangana ese ese, e le tasi o le whaamtalanga o ngangana. A wā peo le tino wa tasi ia, maona i tū tino i tele, a o i tū tino uma e ui na tele, o le tino e tasi lava ia, e whapea lava ke riso. Amen. Ave se pate vi ia le atua. O le mo morgo nito lam tau po sfuma lua, ia le tātou te iai nisi o le tātou a onga sa lea ua tau nuu mai. Mo morgo nito, fai po sfuma lua, fai mo mua e ngata sfuma tolu. Ina ua o so e su e le tātou le sono le masina. A e o tau ai le upu leo le charisma. O fe atu la ia i le tina. Oi, vai le ingoa leo le sita friend. Charisma. O le winga o le ingoa le e sau mai le upu e leni po le upu e peru o le charismata. O le winga o le upu o le alofa tu noa. O le ala tatou wawa ai i mea alofa o le alofa tu noa. Say amen. O le winga na le upu o le charis. It's the word for grace. Say hallelujah. It's also the word from which we get our word charismatic.
If you know the meaning of the word charismatic, ia o loo whaamatalaina o le alofa tu noa o le atua. So now we are going into the gift of grace. Say grace. The gift of grace. So charisma is the word that comes from the word grace. Sauma le upu o le alofa tu noa o le atua. Amen. So grace is that which is completely and totally unearned. Le mea ua fuaina mai mo oe maa. Le alofa tu noa o le atua aia. O le mea ua fuaina mai mo tātou. It is the sovereign work of God. O le silisili ese leo ngā luenga foa le atua. The saving work of God and the supernatural work of God. Mea malava na whaia e le atua, lea na whaolaina ai tātou, e ala i le alofa tu no le li. Lea ua ia ngalua ina ma maua ai e tātou le whaolatanga. Amen. So grace, gift, is different from talent. E ese la le tā leni le te le leiai. Ese le mea alofa o le alofa tu noa wa au mai e le atua mo tātou. Amen. Listen well, a grace gift is not something that is earned. E leo se mea te tauon tāua maua. Aia. A o le mea ua fuaina mai e le atua mo oi. O le mea alofa wa au mai e le atua fua mo au. Amen. When you have a spiritual gift, there is no room for pride. O le tele la o kerisiano ma le tele o tangata ua whaongaina e le atua I lato mea alofa. E le ngata ua wha maua lunga ai. A ua tele foi tangata ua wha leanga ina I lato mea alofa. Why? Because o le mea na au mai e le atua, au maua lunga I tau au o le au na le atua. Po oe mau le tangata au na aia. So we must humble ourselves and we must walk in humility, because if not, we will be destroyed. Amen. Say amen. Sila la alfa upe fitu, ua fo ina taitasi tangata le faalinga o le anganga e au ngā ai. Amen. O le mea alofa na o le alofa tu noa, wa au mai e le atua, le anganga o le atua mo oi. Amen. E benefiti ai oi, ina ia manui ai le istangata, ina ia manui ai lo ainga, ina ia manui ai lo nuu, ina ia manui ai lo sio manga, manui ai lo ngā luenga, manui ai le kalesia Yesu. Amen. Manui ai le tino keriso, manui ai tangata lautele. Amen. Lean tātou whaitauina, e mata lasi me alofa, ai tasi lava le anganga ia. Amen. E mata lasi foi whaiva, ai tasi lava le ali ia. Amen. E ese le me alofa mai lauta leni. E mata lasi me alofa, e ese foi a tātou whaiva. Amen. Ai mana tuan mel nei, e tasi le anganga, e tasi foi le ali. Say amen. Fe mai leo fai upo ono, e mata lasi foi mea mamana, ai tasi lava le atua, o le na te matuanga lue, I mea I tangata lava. Through your gift. God is working through your gift. It's not your power. Amen. It's not your righteousness.
Aleluia. Ao ai. O le na te matuanga lue. I mea lava i tangata lava. Amene. So le lau au mai e le atua na mea lofa o le lofa tūnoa. E manui ai le tino ke riso e ala i ate oe maa. Amene. Amene. To have a spiritual gift is not a means to an end. Ele fa apelo wo maua. That's it. Amene. Wo usili atu ile. Ile isi fai fe au po, ile isi au na le atua. Wo o wawa ai ai fa apea i lalo o isi tangata ke risiano. Wai fa pe nais tangata a. Tau tia lol fa o ngā ina ele atua. Ele to e tilo tilo fa apea i lunga tangata o kilo fa apea i lalo a. A tala noa e o aua. Amene. Ai awane i ngalo o le na te matuanga lue i mea umalava i tangata umalava e ala ilana mea lofa. Ele au mai ele atua lana mea lofa i ke selfish ai po te manatu fa apito ai. Say amen. Ele au mai ele atua lana mea lofa ina ia o mau ai le fia ma le oli. Amene. Ele au mai ele atua lana mea lofa tātou te tau mawhai ai ina ia prove aku se mea i tangata a. Amene. Tātou whaia mea ma au mai ele atua na mea lofa. Ina ia ai le atua ma toi whaai loa ai le mamalu o le atua. Amene. Ma ia awane ia. Whaao ai le vi inga ole atua. Ave se pate vi ia le li. Ole tool, ole mea whainga luenga na umai ele atua e whao ngai tātou. Awane tātou manatu wa maua le stangata e le maua e au. Amene. Awane o tātou manatu wa maua e au na le atua e le maua e tātou. Ole mea lofa ua fuaina mai mo tangata uma. Amene. Ai foi le fai mai, it is not for our selfishness. It is not to make us feel good. Amen. It is not to prove something to us. Le ai. So these gifts are not for evidence, they are equipment. Hallelujah. These gifts are not for our enjoyment, but for our employment. O au mai e whawhainga luenga i le tangata o le atua a. Amene. Vi ia le atua, au mai e le atua ina ia. Ina ia o ngā i le tino ke riso malana ngā luenga. Say amen. O mea lofa sili ese. Whai upo e walu, le sa tātou whaitawina. A wāua foi na mai le tasi le upu ole poto i le anganga. Waiai. E le tasi le upu ole malama. E tusa ma le anganga e tasi. E le tasi le whaatua e le anganga e tasi. E le tasi o mea lofa e whaamalo loa i mai e le anganga e tasi. Lua lava enga i e pito i lungo mea lofa o le alofa tu no le tua. O le mea lofa o le poto i lale anganga. Amene. Di ia le li. Ma le mea lofa o le malama. Di ia le tua. These are sovereign gifts. Di ia le tua. Say amen. Are you with me? Pei ona whaasoa mo e le tai au o mea lofa fuaina mai e le atua. Na au mai e le atua e le o se mea tātou te filifili ai pe te manao ai pele ai. Amen. The Holy Spirit of God chooses our gift
Our joy and responsibility is to discover the gift that God has given us. Se fai tau mo fai pa tolu sumal tasol tatou tus. Ia o tou nau I mea alofa e sili. Ai peitai o te whaasino atu ia te o tou le ala e sili lava. Mai ia o tou nau I mea alofa e sili. Ai peitai o te whaasino atu ia te o tou le ala e sili lava. Through prayer, amen, through studying the word of God, through fasting, e whaasino mai ai e le atua ia te oe lea. Le whaongaina o le mea alofa le atua. Amene, vi ia le atua. Paenga mulmuli, ia on tatou, ta pena ane lau sene, tatou wa onga sa. This verse does not mean that we to pray for a specific gift. The Apostle Paul is saying in this passage that those in the Corinthian church were seeking what they thought were the best gift, such as tongues and miracles. Ia sei whaawaula le verso 4 vaenga lea. Ao le whamanatu lea le apostolo Paulo I le kalesia. Say amen. E le feikinga o tau korinito mea lofa le atua. Amen. E le whaafolinga e tātou kerisiano mea lofa le atua. E whaasino mai e le atua lea. Le ala sili. Amen. So even though I have the gift from God, I need to ask God how to function, how to use, amen, and the time to use. Hallelujah. Amen. The key thing here is to now. Le fapreta niol now. Desire. Desire the gift from God. Or in other words, desire your gift, your spiritual gift. Le upo le poto, le upo le malama. Amen. E te loa I mea tonu uma. E o ai to tono o tātou a inga. E whao ngā ai tātou mea lofa. Aia. Say amen. Hallelujah. Ia vi ia le tua. A spiritual gift is a sovereign bestowed gift from God. Vi ia le tua. E leo se mea lofa mwhainga vato le stangata ia te oi. Are you hearing me? Amen. You need to seek God. You need to pray. You need to study the Word of God for us to discover, develop, and work out the spiritual gift from God. Ia, o tātou wa ongana ni tai au no lewa umal tātou taimi whauina verse 4 o mea alofa mai le atua. Whamanuia mai le atua ni tai au. Ia o le avanoa nei alue ave lau sene I lau whaia o ngā sā. Ia e le whai wina tātou wa o ngā sā ni tai au.
Lua pati aleluia. Lua pati amene. Ia o le avanoa le nei. O le atu ina atu tātou wa o ngā sā. A whapea te le isuma ia e. Whaisau moli mau I le whamnatuina o lo waso I fua I le. I le masina le ngata mai I le masina o le tātou wa o ngā sā whamnatuina o waso I fua. Ia mai a iuni, iulai, au kuso, Septemba, ia I le masina o ke topa. Ia o le avanoa le nei mo I lātou lava, sa whaamnatuina o lātou waso I fua, su mai tai au nei, e tatalo le whaife au mo oe, pe le aisau mo li mau, pe I aisau mo li mau, e mana o mia lau su mai lunga I se I tatalo le whaife au mo oe. Ia a whaina whaamnatuina lo was whanau, o le avanoa le nei, ia e whai aisau tala I le atua, I le nei tai au. If you were born from June, July, August, September until today, up to today, you need to come forth. The pastor need to pray for you. Is this everyone? Okay, we'll start from this side. Just your birthday. Yeah, and say something that God has blessed you with. And how old are you? August 15, 2010. God blessed me with my family. He blessed me with my family. I'm 15 years old. My birthday was on June the 15th. I turned 17. Something God has blessed me with is another year of life and my family. Lo aso whanga le yungi sifurulua lo afe sifuru a koe lo sulima le mele whaile tua moa au whaile tua ia fua enis tau sanga se tele o te mafutai lo aing. On August the 20th, I turned 20. I'm so young. I'm blessed with everything that God has placed in my life, from family to opportunities and blessings. I'm truly blessed and thankful for God as well. In Jesus' name, amen. 21. Joshua, and my birthday was September the 6th. And alive.
How old are you, Peter? P. Thank you, Jesus. Baila. Ándale. Now, okay, so this is another gift from God, is for us to lay hands on people. Amen. So let's rise up. Tato tulai mai leita au. Leisi lea me alofa mai le tua o le whae o tātou lima i lunga o tangata matatalo mo le wha manuyanga le tua. Ia au e tūlai ai nei tae au, ia tatalo mo i lātou o lo i luma nei. Si ilo leo, ia mo ine au fonga me tatalo mo i lātou lava, na whaamna tuina o lātou waso whanau, ia i masina ua mawai. Io e tamā, lau tutu, lau whanau e moli maulo le lei. Ai le ngalo le tua, lau ngā luenga, le whawhai le ina o nei whanau. E ui le tua ua mawai atu nisi o masina, ai le ngalo le tua lo walofa. E le ngalo le tua lo wanga le leia te i lātou, leo o lātou tupu ai. To tono o lau whi au ma lau ngā luenga, ma lātou moli mawina le tua lo matango fie, o lo le lei ma lo sili ese, o lātou maua ai, le isi tausanga e whaupopo i lo lātou wola, o le mātou tatalo tamā, ma whae o mātou lima i le nei tae au, wha manuia i lau whanau, i lātou na wha mnatuina o lātou waso soifua, o le mātou tatalo whatasi le nei tae au le tua, tulu i nisi aso se tele le li, e wha ngai oia i le tua lo fina ngalo mo i lātou, mai se le tua o lātou walauina, o lātou lumanai, wana o oe te malama le tua. Mātou tatalo wha manuia i mātua na whanauina nei whanau. Fōa i le tua le loto matala. Fōa i le tua le tausinga le lei. Mai se le tua o lau mea lofa na e fōa i a te i lātou. Ia tausi ma wha pele. Ma tausi i ala o lau a fio ina ia mātutua i lātou. E ola i le mea te whina ngalo ai tamā. O ai o tūlai nei tae au tamā, o iai se mai, o iai se manaonga, o le mātou tatalo le tua whaafeiloai, le mana o le suafo Iesu tae au nei. Whamanuia i mātou wa o ngā sā le tua, whaaftaitele ilo wa o mai a te i mātou. Ngā tai lele li ie o mātou, taulimaina nei tae au, le mātou sene, o mātou foai ma le loto malie, mātou foai le tua, mātou talitonu, o whamanuyanga mai a te oele li e sautua whafafa tamā. Mātou te le iloa le tua awala o whamanuyanga. O mātou whaia le tua le sene. Ina ia o ngā mo le mātou wa o ngā sā tatalo le tua. Mo lona whaapa ia ina. Awa le tua le anga iluma o le ministry. Whamanuia le taitai ma le whaltua. Wasenga i whaia onga. Mai se wasenga taitasi tamā. Tu maua tu lava ia te oele vi inga. Nei maso umai o i le whaavavau. E whaavavau lavas. Everybody say amen. Ia le la usul peso le asfanau. Ia ona ngai me le tatou ai ngai whaafeloa i la tou. So mai e whaafeloa i whanau, whamapia ia i la tou le tai au. One more time, happy birthday.
Tasi mo le atua, hip hip. Hooray! Ia tātou alala mai lalo whaafitai. Ia tā pena lo tangata le nei tai au, tātou tāpua inga. Ia angale leile atua ili. Sauninga le nei aso wha manuia fo ile atua i lau tāpua inga. Ono Yesu. Amene ma amene. Hallelujah. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Praise God. God is good all the time. Hallelujah. Be upstanding this morning. Hallelujah. As we prep our hearts to worship God. Hallelujah. Yeah, yes,
Mai se patevi ia ile tuale nei taiao. Praise God. Praise the Lord. Ya tape nai lolo lo tuale nei taiao. Praise God. I would like to share with you just a little bit from the Word of God. Hallelujah. Tape nai ia lo tangata le nei taiao. Au e tu la ia I lumo le tua. Not only we have to be honest with God, but be present. Amen. So everybody just focus and treasure this time for God. Amen. For my upolene bese or it highlights the creation of God for you and I. Amen. For my na faya ita ua eletua ilona fatusa. It might be common pe fatau vaile mafo le tangata le palapala sa fausia ita ua, but the plans of God for you and I. Amen. For fuanga le atua when He created man. Amen. It was with excellency, meaning He was very thoughtful about it. Amen. Na taofi lava ia le atua mavala au ilona tangata fa maina. He called upon Himself, or God the Father, the Son, and the Holy Spirit. For my own mai se yo tato fire le tangata ilo tato fatusa. Amen. So as you are standing this morning, ele fatau vao ele sila fanga le atua. But I want you to know that that's how valued we are in the eyes of God. Amen. Amen. Yes, Lord. So God took His time creating you and I. So let's take our time as you are standing to say, God, ya fa manuina lo suafa e fa vavau. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
talked about the gifts this morning. Amen. Tato talanole nei tai au I me alofa le atua. Praise God. Ole alofa tu no le atua mo itaua. Hallelujah. This is a gift from God. Ole muli muli tai olona alofa ia te oe mau. Iso se mea as we stand in the presence of God and declare as we sing this song, Psalm 23, hallelujah. Salamole luas fulutolu, o ia lava na te leo leo, o ia lava na te lavea ia te oe. Glory, hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, God. Yes, you are. Hallelujah, Lord. Oh, I love it. Leo, leo, tamaya, imato. He goes before
hallelujah. Gonna fa'amaoni, hallelujah. Fa'afetai tama, hallelujah. His joy is refreshing. Yes, Restores my soul. Restores my soul. His mercy and goodness. Mercy and goodness. Gives me assurance. hallelujah. Yes, glory. I've seen His glory. Glory, hallelujah. Face to face. Yes, hallelujah. Bese ai, hallelujah. Hallelujah. Yes, I am Bese letu wala mai mato tama, hallelujah. Thank you, Father God, hallelujah. He's my comfort, always holds me close. Sing hallelujah, hallelujah. I am not alone. Sing He's my comfort. He's my comfort, always holds me close. Your spirit, hallelujah, Lord. Your spirit lives within me, so I will Thank walk you, in Holy your Spirit. Your spirit lives within me, my victory, my Sing it victory. again. Your spirit lives Bese mai ai, hallelujah. Let's so declare I it. will walk in your peace. Your spirit lives within My me, victory. my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives Hallelujah, my within me, victory. my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Let's sing that again. Hallelujah. Hallelujah, I am not alone. Thank you, Father God. For comforting us. He's my comfort, always holds me close. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Blessed be your name. Hallelujah, Lord. Fa'afetai ang angapaiya. Holy Spirit, we honor you. Holy Spirit, we thank you. Dia o yang angapaiya. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tala tala noa ilo watua. Hallelujah, Lord.
Hallelujah, Lord. Praise you, God. Sometimes because we don't know what to say, our tears can say it all. Amen. Walava ia lefa malingi oloi mata e tawa tuaile tualo lotole neita yao. Hallelujah. We're going to declare the word Hosanna when we sing this next song, and I love this song. It's just upstanding and honor God. Hallelujah. Famayole winga, or the meaning of the word Hosanna. Blessed is he. Amen. Famaya. Ya famanuia ile e afio mai le suafa le atua. We heard this Hosanna, Hosanna in the times. Le taimiole. When Jesus was what? Traveling on the donkey. Amen. Na ofate tie mai ye Yesu ile asini fa mai na alanga I tangata ile upule osana. But it says like the meaning of it is blessed is he fa mai ia matswai fa manuia le afio mai le alota vita. Blessed is he. Amen. Yes, So as we sing this song, mafofa wai le lo fatu no le o Yesu keriso. And now that we are standing in the beginning of this month, we get to celebrate him, or a reminder of that grace. Amen. Lona lo fatu no ala na faula tanga yate oima. Hallelujah, Lord. Praise God. Coming on the clouds with fire.
mama le taulanga vi inga le atama lau whanau le nei tai au. You can see, Father God, our hearts, Lord, o le tatalo le nei tai au, as we stand before you, Lord. Whaamaualalo lava o mātou loto maalanga atu ia e alofangia. Kava masausauna I mātou taitua tasi. I lo toto pa ia Yesu ke riso. E mama mangalo ai I mātou. Father God, our hearts, we want to honor you and praise you some more, Lord. Amen. But we have to hear your word. So, Lord, ia whaamanuia mai lau whanau, whaamanuia yo lātou loto le nei tai au. But may your name be blessed forever. In Jesus' name, everyone says, Amen. Hallelujah. Mai se pase vi ele atua. Turn to your left, turn to your right, say hello, hello, hello. Amen. Just go around and say hi before we get into our word this morning. Amen. Praise God. Just walk around and say hi to your neighbor. Praise God. Taulanga pate via le tua le tai au. Praise you, Lord. Atele lau pati le tua, atele lau pati atama. Atele lau pati le anganga paia. Atele lau pati a Yesu. Atele se vi inga le tua. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Amen. Leitai au ia le ali ia le swinga mo oi. Le tu la I mai ai va tu le upo le tua. E va ve atato. Na ole aso le nei, ole aso na faia le tua. Tato te fia ma oli ai. Praise you, Ole aso le tau saminga. Amen. Ole aso le lenga mo tato. Hallelujah. Amen. Ole aso le fa'aolatanga mo oe malo ainga. Amen. Amen. Ole aso le savalinga fou. Hallelujah. Amen. Te le iloa ia te oe nei tae au matua oli lo uloto I le mamalu o le atua. Amen. Te ave se si taulanga vi inga I le atua nei tae au. Amen.
Le la toi ta tut pesele le au. Avatu le upo le tua. Saun le tali sua le tai au. Na yalu fia le lo ainga. Ave le taulanga siva le tua. Yo. Yo ele tua. Ya fia poto mai. Yo e tama. O mai lo no le tai au. Matul faftai at oi. Hallelujah, wapati lima. Yo, atayai. Glory, hallelujah. Avel vingo le tua le tau au ete mata Shiva lo tua Uyo le tua faiva venga Uyo le tua famanu yanga Yo etama Uyo le tua Langa ilo tua Lalo Uyo tangata faula ina Avel au inga le tua Essa é a fala tua. So we are. No. Ame la cholanga vingi le tua. No. Nalo. Matilima. Yo etama. It's a tawia toilet to all the mina. Wapa tilima. Hallelujah. Say. Hip. Hallelujah. O mai oe. Oe o tangata whaolaina. Oe o tangata manuia. Oe o tangata whauia keriso. Amen. Te loa ia te oele olipa ia o le tua. You go with the joy of the Lord. Amen. You are a blessed man. You are a blessed woman. You are a blessed child of God. Amen. Amen. Say amen. Amen. This is the word of the Lord. Praise the Lord. We are in the last days serving God faithfully. Amen.
O lau au nanga i le atua i le taimile nei. O le tātou te au na i le atua i aso i ngata ai. Hallelujah. Te le iloa, te le iloa, tātou te le iloa. Lei tū pō ma lei tū aso. E sau ai le atali i o tangata. Amen. Mai le vaenga mua mua. I aso i ngata ai e tatau i kerisiano. Ona iai se winga o le tūtō atu. Hallelujah. In the last days, Christians should have an attitude of commitment. Amen. Even your worship, we need our commitment. Praise you, Amen. Tātou te o mai le fale o le atua, e mana o mia le tūtō lau tangata I lau I inga I le atua. Hallelujah. Yes, Amen. Lord. A whai o hau o tangata ua whaolaina, o te sau ma le oli oli o le atua, Amen. o te sau ma le mana waola o le atua, e manuia I lau tua oi, e manuia I le kalesia. Amen. I ia le atua aisea, langa le tātou te au auna I aso amuli. Praise you, Jesus. We are serving God in the last days. Amen. Leo e wawa ai le angai mai o le laulangi. O a mai oi. Amen. Amen. E mana o mia le tūtō tātou tangata I le wala aua le atua. Hallelujah. E leo se taimi o le toi whātai alunga. Amen. E leo se taimi o le whāpalapala. E leo se taimi o le whātutunga tai lunga. Ai sea, langa le tātou iai aso amuli. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ai whai tau whai upe mua mua. O ti ngā leo keriso. Leo o whai mau penga o le au kerisiano ma leo whātua tua. Amen. Amu ia oe. Amu ia I tātou. Tātou te leo toi ui ni ti ngā mani puapua ngā. Yes. Pe a whai tātou te tū mau I le li. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise you, E Jesus. mana o mia le tūtō tātou tangata. Yes. In these last days, Christians should have an attitude of commitment. Lua, Amen. I aso amuli, e tatau I kerisiano o naola malepoto. Amen. Hallelujah. In these last days, the Christians should live with an attitude of wisdom. Amen. Yes. Amen. Leo o tato iai le masina o me alofa le tua mo I tatou. Le me alofa o le poto. Le malama lama mai le tua. E te iloa I whaavasenga mea. Hallelujah. E le toi sau ti Apollo e pelongia oe. Jesus. Glory. Amen. Glory. E le toi pe pelo I oe le stangata. Amen. Amen. O oe mau o whanau a le tua. We have the gift of God. Wa ia te oe le mea alofa mai le tua. Thank you, O le upo Lord. le poto ma le upo le malama. Tātou te sava vali ai aso amuli. Hallelujah. Amen. Pai lo tua oi. Le tate au nei le tua I aso e ngata ai. Amen. Fai ai. Famalosi. Loto tele. Leanga leua lata mai le li. Amen. Yes. Tolu. E tatau I kerisiano. O na ola ma se loto tatalo famaoni. Hallelujah. Serving God in these last days, Christians should live with an attitude of serious prayer. Amen. Amen. Hallelujah. A whaio oe se tangata tatalo. A whaio oe se tangata e maafuta I le tua. Amen. Amen. Let's be real. Let's get serious with our prayer. Why? Because we are living in these last days. Amen. Olo tato wola ma profeta pepelo. Olo tato wola ma le antikeriso. Olo tato wola le sawa o onga I fasi se tato. Hallelujah. Amen. Amen. By serving God in these last days, we need a commitment, we need a wisdom from God, and we need serious prayer. Amen. You need to pray for me, I need to pray for you. Yes, We need to Lord. pray for one another. Amen. Amen. Yes. Ete mana o mia, fai lo tua oi, ete mana o mia uso. Fai foi le lo tua oi, o te mana o mia oi uso. Tatalo moa, pray for me. Say amen. Amen. Fa fonga lai upo le tua. Fai upo e fitu. A ua lata mai le ngata anga o mea umalava. O le nā ia whaauta utai. Ma ia matala o tau ma le tatalo. Amene. Nai whalongo le upo le tua tai au nei.
We were Gentiles. Sa avea tātou mo tangata ese. Hallelujah. Awa sa whai tātou mo tangata whapau. Ola le mata itu. Ola le onanga. Ola le poula. Ola le ifo tupua. Ola le tala pepelo. Ola le mulilua. Ola le fasio tangata. Au leo ya tai tātou. Le au nanga I le tua yaso amuli. E mana o mia e tātou le whao tauta. Mata ala I lea mea male tatalo. You need serious prayer. Amen. Pelo tua oi e mana o mia le wha maoni o tātatalo. Wa umalu po le tua koe tas. Amen. Say amen. Amen. Yaso amuli. E tatau I kirisiano na ola. I le alofa o le nau o le tasi I le tasi. Hallelujah. In these last days, Christians should live with an attitude of love. Amen. Fafonga le upo le tua. Ia moa I mea uma ona maua e utau o le alofa nau o le tasi. Awa o le alofa e ufi ai anga sala I tele. Hallelujah. Ia utau talia malanga o utau malele mui. Ia taito tasi ma au na o le tasi le lava mea. E pei ona maua I o le mea alofa. E pei ona au na pule le lei. A le alofa tu noa. O le tua. This last verse is for you and me. Amen. A fai e tautala se tasi. Ia tusa ma fionga le tua. A fai e au na se tasi. Ia tusa ma le malosi wa foi na mai e le tua. Ina ia vi ia le tua I mea umalava. O Yesu kariso. Ia te ia le vi inga male mana e whavavau. O a mai au tala ne tautala. Thank you, Jesus. A fai e tautala se tasi. Ia tusa ma le fionga le tua. Yes, Lord. Alafa tu noa. A fai e au na se tasi. Ia tusa ma le malosi wa au mai e le tua. Yes. Amen. O le lei au tala. O le lei au tala. Amen. O le au na male nau. O le alofa o le tasi. Hallelujah. Ia awa nei manua lau toa lua i au tala. Amen. Ia awa nei manua lau whanau i au whamtalanga. Hallelujah. Aia au na o le tasi. I le tasi male alofa. Amen. Yes, Amen. Lord. O le upu na le atua mo oi. O le upu na le atua mo tātou alofa tu noa. Thank you, O lo Lord. tātou au na I le atua yaso amuli. Hallelujah. We are serving God in these last days. Amen. But we have the spiritual gift from God Thank you, to serve His will and to serve His purpose. Thank you, Lord. Amen. Tele popole I mea o anga I mai. E Hallelujah. tele toi popole I tala tangata ia te oe malo wainga. E Amen. tele toi popole I me falave ia te oe. Hallelujah. Amen. Amen. Masina lente anei lenga tato ia I folanga le tua. Amen. Hallelujah. And I've seen and I've heard so many promises of God has been fulfilled in your lives. Amen. Tono lo ainga. Thank you, Amen. Lord. Mele si ilunga lo au tamatau. Taman leita au matou lau tutu. O matou whalongo I lau upu. E mana o mia lo matou tuto atu I ate oi. Amen. Pole ti a kono. Pole a oao. Pole whaia o ngā susa. Pole tapena ino le nei fale tama. E mana o mia se commitment le tua. A matou iai le tua le au nanga I ate oe. Mana o mia le matou sava vali ma le poto. Amen. A wa fetu leni mai. Ma feta omi mai le tele o mea. E wha lave le tua I lofi na ngalo. E mana o mia le matou tatalo wha maoni. Hallelujah. E mana o mia le matou tuli vai. E mana o mia le matou lafi lo mamalu. Amen. E ia matou vava ai le tua I mea o anga I mai. I mata o matou anganga le ali ie. Yoitama. Ne yaso le tua o matou whalongo. E mana o mia le auna o le tasi ma le alofa. A whai e tautala I atusa ma fionga le tua. Ta mal nei tai au whamanuia I lau e kālesia. Amen. Whamanuia I sio matou a inga nei. Hallelujah. Tofu sia I matou ta mai whamanuianga mai a te oe. Le a matou te fo I le nei aso. Ia manuia o matou a inga I matou walauina.
Ia manuia nuu mai kalesia, manuia le whainga malo, ma so se mea e te awina I mātou tama. Yes, Lord. A wāolo mātou au auna yaso amuli, yaso I ngatai. Yes. Mātou whaftai lea le tua, o la mātou sauni ta mai tali sua whatasi moi. Hallelujah. A manga pa ia, Lord. whamatala ia te I mātou le moni o le nei sauninga. Amen. Na ia mātou tali tonu o oe lava o le alo le tua. Na awina mai, ma liu tanu mia, ma toe soi fua manu malo mai le tunga mau. Na ia toe maua le mātou maftanga ma oe le tua. Ta maa nei tae au whamanuia I lau I kalesia. Mātou ta talo le tua. Oi lava le tua o tui lo mamanu. Amen. O iai se mai le ali ie. O le anga I mai au au auna. Praise you, Lord. Le mātou sauni le tua mo le whapa ia ina. O lou tino ma lou toto. O lou le mamalu le tua. Nei o mātou a ai. Nei o mātou feinu. Nei o mātou malilie mo mātou maona. Yes. Le areto ma le waina o lou tino ma lou toto. Amen. Talai le ata talo le au auna le tua mo le whapa ia ina o le waina le leitai au. Amen. Tātou talo. Iesu na e whetalai. O le ipu nei o le whenga fau o lo toto. Thank you, Jesus. Iau mātou whaia le nei mea ma whaamanatunga I a te oe. I a so uma mātou te whainu ai. Le ali e, la mātou sauni e talia. Amen. La mātou te talo le nei tai au. Ia o ifo, ia o ane, ia o i totono o mātou loto. Ma mātou langona ina, le tāua o le nei sauninga. Ma ia mātou iloa ma le mautinoa le malosi anga o lou toto. Na whaasa o loto inai I mātou. Na wha malolo inai I mātou. Ma o lo tete muai satani I mana au. Wha manuia le waina. Wha manuia le vaile nei tai au tama. I lo suafa Iesu o mātou o le mawala awa tuai. Amen. Talo le whale tua mo le whapa ia ina o le areto le leitai au. Hallelujah. Tamana whetalaila wa fionga pa ia. Hallelujah. O lo tino le nei Yesu Keriso na toi momoina. O no I mātou ma mātou ang sala. Thank you for sharing your body. Thank you for tearing your body so that we may live. While we're here this morning, Lord, mātou whape atu, whaafetai tele le areta, whaapa ia, whaamanuia, I o mātou talia ma le loto atoa, I o mātou langonaina, le tāua o le taulanga na e tāpenaina o I mātou. Auone o mātou whaia o na o se māsani. Auone o mātou whaia o na o se anganu. A I o mātou whaia o le mea na e whaatonui nā I mātou. I o mātou whaia, I o mātou manatua, I o mātou wolai, I aso umo to toi o le mātou ola. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mi ia oilo mātou atua. Ngai atu au auna le tua mo le lufufu na o le tino ma le toto tātou whao. Thank
loto. Wa tofu matatou ma le whaamantunga. Wa iai o matatou. Whaaftaita mani nei tae au le mātou sauni e talia lo tino ma lo toto. Ile nei tae au talia. E tu sautala ia ta mani nei tae au. Sau whaaftai le tua le nei tae au. I lona tino ma lona toto. Le a reto o lona mamalu. O le ipu o le whea ngai ngā fau. Whaaftai le tua. Nei awa noa o maua tātou te tali sua ai. Whaatalitali ai lona. Toi a fio whaalua mai. Whaaftai lana upu. Whaaftai lona mamalu. Whaaftai lona nganga pa ia e whaamanatu ia te i tātou. Whaaftai tele lava ta mani nei tai au. O mātou a ai mo mātou wheinu le tua i lau tino ma lau toto. Mātou langona le li ilo ngā lue mai ma lau pai mai o mātou loto. Whaamamaina ma whaafowina le li o mātou tangata. A wale tua lau wala au i lungo mātou o langa. Whaaftai o le areto ma le waina o le whaamalo longa. O le o iai o wavenga. Ta mao i lava o wa ngai mai le nei tai au. Mana o mia lau whaamalo longa. O mātou malo lo i o lava whaalava lava le tua. Mātou malo lo i lau wami o tonu. O mātou malo lo i lau mamalu. Malo lo mātou anganga i lau upu nei tai au. Whaaftai tele lava lo mātou atua. Mātou ngangana lea mātou whapeifo. Ia tu mau atu lava ia te oele tua le vi inga. Le whanetanga. Le mamalu ma le matango fie. Se ia o i le whaavavau e whaavavau lava. Ala langa whaatasi le whanau le tua. Amene. Ma amene. Ia o le a tā tulpese le au. Ia ona su maile o wipu. I le nei tai au. Whamole mole. Ia a toa mai tātou wipu.
Ia, tātou alala mai lalo whaaftai. Ia, o le taimile nei, o le tasil nei, o le vaenga tā ua o tātou saulinga o te wala aua toi ma le whaaloalo, e le sunga le ti akono, po le tiu, ia, mo le tātou taulanga ma le sifuluai le nei tai au ma le nganga whaaloalo. Ave spate vi ia le tua. Hallelujah. Leile tua. Taimiu malava. Taimiu malava. Leile atua. Leile atua ya so uma a. Amen. Hallelujah. Ya, nei tai au e. Ei lo fa tau va e. Ei se fa malosi. Wa tatu taulanga male suwa nei tai au. Amen. Praise you, Lord. Manatu nei tai au ya wa ofilia le. Tusi le o salamu e salamu le tolu. Tato foi tau mai foi o mua se fanga tamai foi o lima. Amen. Sala mo se la mo tolu. Amata tato foi tau foi o mua. Hallelujah. Ya se ia fanga tamai foi o lima. Amola tusi fa pe mai amene. Amen. Amene. Amen. Ya tato foi tau fatas. Ja, pak menu dan swap. Hai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Fai tau nei tai au fai fa malosi o tato taulanga. Amen. Ole nganga ole tusi le ata vita o lo ma fai ta vita le loto fa fitai le tua. Hallelujah. Loto fa fitai o ta vita le tua. E le fa pe mai ta vita le tua lo o tu wai. Amen. Le fa mai ta vita lo o nga ngai. Hallelujah. E la mona ta vita lo nga fa fitai le tua ona o mesi na fai le tua. Lo no. Amen. Apa mai ta vita lo o nga ngai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Se me tas wana me alofa. Amen. Mina wa me tele wa akale lei mai ta ya le tua ya ta to. Le alta ma ai ma le tua wa mai o ta to wa inga. Amen. Ta to la ona fai fo yo ta to lo to le lo to fa tai le tua. Hallelujah. Ai le ta to be le la lo lang na le tua yo me uma. Yo ai le ola ma le ma no si lo ta to wola. Amen. Le tua. Ta wola na ta to lo to fa tai le tua. Amen. Ona olonga ngale lei, ona alofa ilona tamau ainga ala se ese mai tono tatu ainga. Hallelujah. E o taulanga, o atu pe tele na mai le tua ni leiva yaso. Amen. Tau si ai o tatu ainga. Ya, le o tatu o mai le yaso le la se me titi ni tatu fa polo. Mo le tua malana taulanga le sani. Hallelujah. Le na tatu te fai taulanga i le tua. Amen. Le la se si me tatu te ave ai pa fai tatu te tatu ave le loto fa fai i le tua. Amen. Wa le tua o me malabo tupe o me malabo le tamau ainga o le tua o ya o mai tono tatu ai. Amen. Yes. Le o tatu o mai tatu te fai taulanga i le tua i lona le lei ma lona mata no fie. Praise the Lord. Hallelujah. Mai le tua o le na tavita o mai o le tua o le na ia fa manga loina a wa mi o le anga. Amen. O tatu wa mi o le anga. O tatu se na tatu pe ngai ma o tau le nei o la.
Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah.
Tō mai lau wau le a whaiwina tātou sauninga le aso. Mea umalava o mātou whaia le nei aso le tua. O mātou loto ia ia te oi. E o mātou nau i lo mamalu. Hallelujah. Mātou whaftai tele ta mai lo wanganga ta ita ia te i mātou. Ai lava le ali ia le a mātaina o le nei tāpua inga se i o mai le nei taimi. O le mātou whaftai lea. O le mātou loto whangai e tia lea ta mā. O no oe lava o le tua e le o se tangata o lo mātou au nai. O le tua na te sila fia mea uma. O le tua pe ona mātou whalongo e whamalo loia te i mātou. Le asauni fo i lau whanau e fo i atu le neiva yaso. Mātou te tālo le li ianga le lei mai te ute mawhaiva i to tonu o mātou ainga. Ia mai se le li ia o le tangata. Malana e tusa o lau wala au ia te i mātou le neiva yaso tamā. Whamanuia le tua i lau au whai ngā luenga. Whamanuia ta mām tina mātua. Whamanuia i tama mataini o tūpulanga o le nei kālesia. Mai se, o i lava le tua na mātou whai sauninga whaatasi le nei yaso. I lunga o penga te whailangi le mafuta mai o lau ainga. Anga le lei o e ta mā whaafeiloa i se mana onga. Mātou whapeifo le tua. E tu maua tu lava ia te oe lau lava vi inga. Tu ina atu lau i kālesia e o male manuia. I le suafa mamalu o le tua le tamā, le tua le alo, le tua o le anganga sa. I lau ingo Yesu o mātou wole mawala au atuai. Alalanga whaatasi il whanau o le tua. Amene, ma amene. Tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. Amen. Tu ina atu le nea wanoa i le fonga le kālesia.